Pozdrav svima i dobrodošli u prvi tutorial na kanalu Medi HD. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da automatski namjestite da vam se vaš računar gasi. Za to vam je potreban program pod imenom Simple Shutdown Timer. Link neću vam dati u deskripciju, samo na Google kucajte download Simple Shutdown Timer. Možete ga skinuti sa Softpedije, znači nema ni 100% nikakvih virusa. Kad skinete, instalirate, program ovako izgleda. Ovdje stavite koliko želite sati da vam se ugasi, koliko minuta i koliko sekundi, mada sekunde su nepotrebne. I ovdje možete birati šta želite: log off, reboot, shutdown, hibernate i sleep. I kad želite da startujete, idete start i on će automatski početi odbrojavati. Ako želite da zaustavite, idete stop i kompjuter se neće ugasiti. Za današnji klip to je bilo to. Ako vam se svidio, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ćao!